Ka maurang lang lai kentot sport club jung ki kenthei bat kasarin sport club jung ki senrang kilalong ki ar teli ki kenhun ki balara ya ka nam job ha ka lempung yela kai volleyball kabala tip kum ka district level volleyball tournament ar hajar ar pulai bala penyat da ka office jung DSO Southwest ka sales district rangkat ka volleyball association Southwest ka sales district kabala penlong hamadan artificial turf MDSA Nonglang Southwest ka sales district. Habapaya kejingila kai kabadai jongki kentai hapdeng ka maurang lang bat ka nonglang ka maurang lang lai kentai sport club kala job dalai lanot madra ya ka song pisa ka basan hajar tengka kadba ki senrang pat ka sarin sport club kala job dalai lanot ya ka mau kerwang sport club bat yo ra ru ya ka kusnam ka ba 10,000 tengkah. Uba LT Tareng MCS Additional Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills ulalong kumukongsan ha kejingidon lang uba di Sengkon District Sports Officer uba Gilbert Lalu Joint Secretary Kamikalia State Volleyball Association uba B Karsentiu Treasurer ja Kamikalia State Volleyball Association lambat kinongkit kam jengka Volleyball Association Southwest Khasi Hills District. Sarin San kang supon datang. Kencang dia, kencang. Ayo kencang. Kencang. Ruang Sau. Ya. Bravo. Estira. Karabun. Hajar tingkah, ina kajing tap si kepajam. Karena tim akan ke tournament district level. Sausnem dari nak tahu bagian kiki sapo India. Tak tahu kami buat affiliate bagian buat kami galia. Kita tak tahu kini kisnem hakin teristom nilayo. Buat mentah nilayo ban saki bang indon habdan mentah hapo kami galia games kapan salong haki mentah usnem hapo tura. Tidak kajing don dan sponsor sa ki bayar ipi kumni buat nak district. Dengan kemen scam buat ki players lu kat ni pi don nilai ban ila saki. Buat ngampat jiru kum kene game kapulong mentang sini. Nganak perkat rai mo ngim ju kami segini kijaka. Ndai lingba kajing ya Trestom. Jong iba ban kersan ibolong udhat jong ka Meghalaya volleyball. Ta iba forward. Nang ta hadu iba ken pam kharlingdo kibedon kat ban ngi the. Iba ai men sim ngi ban kiba pen long ngi bang ila ban wan chini ban saki pi. Ban ngi sha bagi ki player kibeda bit sisa. Te kumbai ong i sa damang singkon mentan ngi kibil tiba ka Southwest. Kami bahas kemat kipias kibisar kai lesi kiblasi menta lalu kini gibladap kini kinjat singi bladap hakis hakani ka tournament tiba nak yang jungiru menta ngidang perkhat bangi inmarin haplong sport turangin haplong sport jentia keleng-keleng bangi kwa bunyo kipias bibet om tang hapo kejela lejong ndai kiban represent na menta kejela jungi sabaru di kuplesi pun ya kejingla jung pi kipias bani sementa berkamtam ki organizers bat nak yang ka sports department gibayar ipi ka babun kiliang singi dang iba wat ka India kat ya ka South Korea kepalong Laisian Asian Champion ni kadang lawan peliam kamu kan ni ke sports buat ke volleyball sekai ba kamtam ni community ba kejela jungiru kan bot kita kidenjak te na community ba kum kini kinang la bandang ya chkhmat habi dei ke volleyball hak ni ka district
bat hakiwi district ru khnak bang yuai players ki bakan sai bat ki balawan mi bat ban sen nam ta ka jala ka jungi te kuplei sibun kuplei jargo tagi bakoi final and baru koi ki bai sim benta ka jinga kuplei na kaliang jonga but ngamla ru thamda omya sai sien ha bai de sports ni po southwest ka sales kadiga wenigi district ka pawa sakmat bat inang kermen bat inang ki susu sakmat ngilayo menakini ka swimming marathon nang ka sekiwi bat inang kermen susu bat inang ki sakmat susu hakiwi de ki jingile kai ke jinge ru gidon ni sutu menta ka bai de ki samlang banse ban mention ni kene dan kalian district administration police wat ba ka sports department ri de la manong ba kumno ban yatur persya ya jing jinge ka bai de ki samla kata khamtam ha bai de bu drugs te ni kwa ban lingba ni ka tournament ka ba itnat ngampa ji ga volleyball tournament sorry ka match ka ba itnat ba isong shit halor ka jinge jo ka ba wan na mariang mo ba ka jing bambat biang ma ki madan hangne nandai ka Filipini ka fighting spirit kumjuru in ka jinge khun gamdai tanga po ka madan jo ki samla nandai sapo kisnong ki thau sapo ki yeng sam khamta ma ka bai dei bat kini jinge bawan lingba kumu drugs bat ki wi de te swabangan chong skwa ka nok ta kani ba ngi shit ong bai ya kani kundi ka ba long pauna mo ka patay bar ko bai banginong say no to drugs hendrai bagini khun bai kum ka jaiberwi jungi di bidang red bai nidang don ka jingya ka benta banginang ki ho sports ki paper te ni kum ki samla lada kat kini ki bai don hang ni lada pinang ya join lang ha kini ka benta kalong ki sutunat bat ka banai chicken ya ka jaiberwi jungi hi bar ko bai na congratulate yang saya sih ni por khoi kini teams tham ni gitu ki ka jing performance ka bamentan ka belong sya ka ba itnat ka jing khun ka ba hadu bekut banyak khun ndai ban give up bat kata di gamen siem ka ba dese ka bala yarap yangi ban kiu susu ha ki jing la kai ba per kamen siem ka bam give up lani ka bam pendem mo banyak khun hadu bekut te tangini kintin ngai play siem ni bar khoi organizers ya kini ka tournament God bless and Ray Shibone, say it.